توجیکستان آینه تاریخی ملت تاجیکستان با استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی کارزاری همه روزه با زبان‌های گوناگون دنیا تاجیکستان با تشبس‌های بین‌المللی در سیارت دولت دوشنبه خونه امید و فتح و نصرت فروغ صبح دانایی مقامات امنیت باید بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشند. سیر و سیاحت برای صنعتی و کشاورزی و علم فروغ معرفت راهنمای جامعه تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи ахборро бо муҳимтарин мавзӯъҳо манзури шумо мегардонем. дар студия бо шумо фахриддини муҳаммад юсуф ва мадина назарзода. имрӯз суҳбати телефонии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо президенти ҷумҳурии Корея ҷаноби Ли Чжемён баргузор гардид. дар оғози суҳбат сарвари давлати мо ҷаноби Ли Чжемёнро ба муносибати интихоб гардиданашон ба маснади олии президенти ҷумҳурии Корея бори дигар табрик намуданд. ҷонибҳо ҳолати имрӯза ва дурнамои муносибатҳои дуҷонибаву бисёрҷонибаи ду кишварро баррасӣ карданд. масъалаҳои рушди минбаъдаи онҳо дар маркази диққати ҷонибҳо аз ҷумла ҳамкорӣ дар соҳаҳои рақамикунонӣ, саноаткунонӣ, сармоягузорӣ, муҳоҷирати меҳнатӣ, маориф ва дигар самтҳои фарҳангиву гуманитарӣ қарор дошт. дар ин замина пешвои миллат нақши созандаи агентии Корея оид ба ҳамкориҳои байналмилалиро дар татбиқи лоиҳаҳои мухталифи иҷтимоиву иқтисодӣ дар Тоҷикистон таъкид карданд. дар баробари ин суҳбат атрофи пешбурди ҳамкориҳои содманд дар чорчӯби муколамаи Осиёи Марказӣ Корея сурат гирифт. дар ҷараёни суҳбат ҷонибҳо ҳамчунин оид ба масъалаҳои алоҳидаи рӯзномаи байналмилалӣ мубодилаи афкор анҷом доданд. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон, муовини сарвазир, вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Қазоқистон Мурат Нуртлеевро ба ҳузур пазируфтанд. дар ҷараёни мулоқот масъалаҳои дорои хусусияти сиёсӣ, иқтисодию, тиҷоратӣ ва фарҳангию башарӣ ҳамчунин ҳамкориҳои ду кишвар дар ин самтҳо дар роҳияи шарикии стратегӣ ва ҳампаймонӣ баррасӣ шуд. ҳамзамон ба густариши муколамаи байнипарлумонӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида, таъкид карда шуд ки пешбурди пайгиронаи он ба маҷмӯи муносибатҳои ду кишвар таъсири мусбат мерасонад. ҳамчунин ҷадвали мулоқоту тамосҳои дар пеш истода дар сатҳи олӣ ва рафти омодагӣ ба ҳамоиши иттиҳоди давлатҳои мустақил ва вохӯрӣ дар қулаби Осиёи Марказӣ Федератсияи Русия дар душанбе баррасӣ шуд. дар фарҷоми вохӯрӣ маросими имзои аҳдномаи дӯстӣ, ҳамсоягии нек ва ҳамкорӣ барои рушди Осиёи Марказӣ дар асри 21 баргузор гардид ва ин санад аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба имзо расид. таъкид гардид ки кори муштарак дар самти татбиқи ҳамаҷонибаи санади мазкур омили таъмину таҳкими сулҳу субот ва рушди босубот дар минтақа мегардад. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қасри миллат ба ифтихори солгарди навбатии ҷашни истиқлоли давлати Тоҷикистон ба як қатор намояндагони сохторҳои қудратӣ ва низомии кишвар мукофотҳои давлатӣ, унвону рутбаҳои махсус супориданд. гузориши ҳамкорони мо. 28 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қасри миллат ба ифтихори ҷашни муқаддас ва бузурги миллӣ 34-солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон ба як қатор намояндагони сохторҳои қудратӣ ва низомии кишвар мукофотҳои давлатӣ, унвону рутбаҳои махсус супориданд. зимни суханронӣ дар маросими супоридани мукофотҳои давлатӣ, роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба нақши қувваҳои мусаллаҳ, дигар сохторҳои ҳарбӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон дар роҳи расидан ба истиқлоли давлатӣ ва ҳифзи музаффариятҳои он андешаронӣ намуданд.
تأکید گردید که نظامیان کشور امروز نیز در روند بنیاد جامعه دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی، حفظ مرز و بوم وطن، تأمین امنیت دولت و جامعه، تحکیم ثبات و آرامی جامعه و ترتیبات حقوقی سهم بسا مهم و ارزشمند گذاشته ایستادند. گفته شد که قواهای مسلح و دیگر ساختارهای نظامی تاجیکستان زاده دوران صاحب استقلالی بوده برای حمایت استقلال و آزادی کشور عزیزمان همیشه آماده می باشند. تأکید گردید که فعالیت پرثمر و خدمت صادقانه نظامیان و کارمندان مقامات حفظ حقوق از جانب رهبریت دولت و حکومت کشور همیشه قدردانی می گردد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ابراز داشتند که از روی عنعنه نیک هر سال در آستانه تجلیل سالگرد استقلال دولتی خدمتچیان حربی قواهای مسلح، دیگر ساختارهای نظامی و کارمندان مقامات حفظ حقوق با مکافات‌های دولتی و رتبه‌های عالی حربی سرفراز گردانده می‌شوند. رهبر دولت خاطرنشان نمودند که خدمت در صف قواهای مسلح و مقامات حفظ حقوق خدمت به دولت، وطن و خلق تاجیکستان یعنی خدمت به مادر بوده برای هر یک جوانمرد قرض فرزندی و در عین زمان شرف و افتخار است. زیرا زحمت سازنده مردم به خاطر رشد استوار دولت و آبادی وطن، اینچنین زندگی آسوده و آرامی هر یک عائله و هر یک فرد جامعه تنها در صورت برقرار بودن امنیت و ثبات و نظام و ترتیبات امکان پذیر می باشد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به نظامیان مراجعت کرده آنها را به دوست داشتن ملت و وطن عزیز خود هدایت نمودند. در مراسم تنتنوی سپاریدن مکافات‌های دولتی به استقبال 34 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به یک گروه نظامیان مکافات‌های دولتی و رتبه‌ها تقدیم کرده شد. همین طور این نوبت مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره سرفرازگردانی کارمندان مقامات حفظ حقوق، حاکمیت سودی و خدمتچیان حربی برای خدمت نمونوی و سهم ارزنده در حفظ حقوق‌های کنستیتوسیونی شهروندان، مبارزه با جنایتکاری، نگهداری ترتیبات جمعیتی و جسارت و فداکاری، خدمتچیان حربی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان با مکافات‌های دولتی جمهوری تاجیکستان و یک گروه فرزندان شجاع و دلیر با عنوان‌های فخری و رتبه‌های مخصوص نوبتی، عالی حربی، نوبتی حربی و درجوی قدردانی شدند. از جمله در این مراسم سربازان و افسران و دیگر خدمتچیان نظامی با عنوان فخری کارمند شایسته تاجیکستان، اردن سپیتامین درجه 2، اردن شرف درجه 2، مدال جسارت، مدال خدمت شایسته، مدال شفقت و با افتخارنامه جمهوری تاجیکستان سرفراز گردیدند. با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان درباره دادن رتبه‌های مخصوص نوبتی، عالی حربی، نوبتی حربی و درجوی به یک گروه خدمتچیان نظامی و کارمندان مسئول از خدمات گمرک، پروکراتور جمهوری تاجیکستان، وزارت مدافعه جمهوری تاجیکستان، وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان، کمیته حالتهای فوق‌العاده جمهوری تاجیکستان و اگنتی دولتی نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسیای جمهوری تاجیکستان رتبه‌های عالی حربی و مخصوص از جمله رتبه درجوی گنرال پالکونیک عدلیه، رتبه عالی حربی گنرال پالکونیک، گنرال پالکونیک گواردیا، گنرال پالکونیک میلیتسیا، گنرال لیتنانت، مشاور دولتی عدلیه درجه 3، گنرال مایور عدلیه، گنرال مایور و گنرال مایور خدمات گمرک داده شد. باید گفت که در دوران صاحب استقلالی خدمت‌های صادقانه افسران و کارمندان مسئول، فعالیت پرمحصول و خدمت نمونوی آنها از جانب سرور دولت محترم امامعلی رحمان همیشه قدر کرده می شود. در مراسم امروزه سپاریدن مکافات‌های دولتی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به 4 سرباز قطاری از قشون‌های سرحدی
برای کارنمایی و شجاعت در حفظ سرحد دولتی مدال ها تقدیم نمودند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان شجاعت و متانت، صداقت و مسئولیت بلند سربازان جوان را مخصوص تاکید نمودند. با تاکید راهبر دولت محض جسوری و دلیری، زیرکی و هوشیاری و درک بلند مسئولیت باعث گشت که این جوانان امروز از بین هزاران سرباز وطن با مکافات‌های دولتی سرفراز گردند. ضمن صحبت صمیمی که پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان با حامیان جوان وطن داشتند، با آنها نصیحت‌های پدرانه کرده جوانان را به دوست داشتن مادر وطن و حفظ صادقانه و پاک وجدانانه مقدسات سرزمین اجدادی هدایت نمودند. از رهبران ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق و ترتیبات طلب کرده شد که با سربازان چون فرزندان خود مناسبت نمایند، از آنها کادرهای از هر جهت آب و تاب یافته را تربیت کنند. در مراسم سپاریدن مکافات‌های دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بار دیگر همه حاضرین را با سرفراز شدنشان با مکافات‌های دولتی و رتبه‌های نوبتی حربی و مخصوص شادباش گفتند. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان خدمتچیان حربی و کارمندان مقامات حفظ حقوق را به خدمت صادقانه بر نفع دولت و ملت، تأمین امنیت و ثبات سرزمین، رعایت حتمی قانونیت و ترتیبات یعنی ولایت قانون و اجرای به چون و چرای طلبات آیین‌نامه ها هدایت نمودند. در فراورد مراسم سپاریدن مکافات‌های دولتی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اظهار اطمینان کردند که کارمندان و خدمتچیان حربی قواهای مسلح، دیگر ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق کشور در آینده نیز تمام دانش و ملکه و تجربه و توانایی خود را برای آبادانی وطن عزیزمان، پایداری صلح و ثبات جامعه، امنیت دولت و آسایش و آرامی ساکنان کشور سفربر می‌سازند. من می‌نداری خود را به جناب عالی می‌رسانم که خدمت‌های ما را قدر نموده و پیش خود دعوت نموده ما را با مکافات‌های دولتی سرفراز گردانید. در جواب به غمخوری‌های پیشوای معظم ملت صادقانه خدمت میکنیم. خدمت وطن مادر به هر یک جوانمرد تاجیکستان قرض است. من همچون جوانمرد تاجیکستان در گردنم قرض بوده، قرضم را اجرا کردم. 28 август таҳти раёсати президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат раиси ҳукумати кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. дар маҷлис нахуст дар бораи барномаи рушди соҳаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 раиси кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ Фарҳод Раҳимӣ гузориш дод. таъкид гардид ки барнома бо мақсади ҳалли мушкилоти соҳаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ аз ҷумла навсозии низоми таълим, таҳкими заминаҳои моддию техникӣ, таъмир ва сохтмони биноҳо, озмоишгоҳҳо ва устухонаҳои таълимӣ, бозомӯзӣ ва такмили ихтисоси омӯзгорону устуҳои таълимӣ, баландбардоштани сифати тайёр кардани кадрҳои коргарӣ, рақамикунонии соҳаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ ва фарогирии бештари ҷавонон ба касбомӯзӣ таҳия гардидааст. баъди баррасии барнома барои дар амал татбиқ кардани он қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қабул шуд. вазорат идораҳои марбута дастур гирифтанд ки барномаро дар доираи маблағҳои муайяншуда амалӣ карда аз натиҷааш ҳамасола ба ҳукумати кишвар маълумот пешниҳод намоянд. сипас барномаи давлатии рушди пахши телевизиони рақамӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 муҳокима карда шуд. гуфта шуд ки мақсади таҳияи барнома фарогирии пурраи минтақаҳои кишвар бо мавҷи шабакаҳои телевизион ва радиои давлатӣ дар пахши рақамӣ, инчунин такмили инфраструктур ва қонеъсозии ниёзҳои иттилоотии ҷомеа ва шаҳрвандон мебошад. қарор карда шуд ки барнома ва нақшаи чорабиниҳо тасдиқ ва татбиқи босамари он таъмин карда шавад. дар кори маҷлис ҳамчунин корҳо барои таҳияи дурнамои нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон дар соли 2027 ва параметрҳои асосии он барои солҳои 2028-2029 муҳокима карда шуд. баъди баррасии масъалаҳои рӯзномаи маҷлис, президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои иҷрои дастуру супоришҳо ва амалисозии ҳадафҳои созанда дар назди масъулини соҳаҳои марбута вазифаҳо гузоштанд.
дар фароварди маҷлис роҳбари давлат таваҷҷӯҳи роҳбарони сохторҳои давлатиро ба масоили омодагӣ ба тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026 ва корҳои обудонию созандагӣ аз ҷумла вусъат бахшидани тадбирҳо баҳри сазовор истиқбол гирифтани ҷашни умумимиллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ ҷалб намуда дар назди масъулин супоришҳои мушаххас гузоштанд. дар шаҳри душанбе таҳти раёсати муовини сарвазири мамлакат Дилрабо Мансурӣ ҷаласаи корӣ оид ба рафти иҷрои дастуру супоришҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва сатҳи амалисозии барномаҳои давлатии марбут ба таҳсилоти то мактабӣ дар ҷумҳурӣ доир гардид. Иброҳим Назруллозода гузориш медиҳад. дар вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти раёсати муовини сарвазири мамлакат Дилрабо Мансурӣ ҷаласаи корӣ оид ба рафти иҷрои дастуру супоришҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва сатҳи амалисозии барномаҳои давлатии марбут ба таҳсилоти томактабӣ дар ҷумҳурӣ доир гардид. дар кори ҷаласа намояндагони вазорати маориф ва илм, мақомоти ҷироияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе ва дигар шахсони масъул иштирок намуданд. муовини сарвазири мамлакат зимни баргузории ҷаласа иброз намуданд ки рафти татбиқи ду барномаи давлатии амалкунанда дар самти таҳсилоти томактабӣ, барномаи давлатии рушди таҳсилоти томактабӣ барои солҳои 2020-2025 ва барномаи рушди муассисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти умумии хусусӣ барои солҳои 2022-2027 зери таваҷҷӯҳи доимӣ қарор дошта, ҷиҳати иҷрои босифати онҳо тадбирҳои мушаххас андешида мешаванд. нахуд ҷараёни иҷрои барномаи давлатии рушди таҳсилоти томактабӣ барои солҳои 2020-2025 мавриди баррасӣ қарор гирифт. зикр шуд ки дар доираи татбиқи барнома дар давоми солҳои охир шумораи муассисаҳои томактабӣ тадриҷан афзоиш ёфта, инфраструктура ва фарогирии кӯдакон беҳтар гардида истодааст. ҳамзамон барномаи рушди муассисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти умумии хусусӣ барои солҳои 2022-2027 ки ҷалби бахши хусусӣ ва афзоиши муассисаҳои ғайридавлатиро аз самтҳои афзалиятнокии рушди соҳа қарор медиҳад, дар маркази таваҷҷӯҳ қарор гирифт. дар доираи ин барнома бунёди 134 муассисаи томактабӣ ва 114 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии хусусӣ ба нақша гирифта шудааст ки татбиқи он дар ду марҳила амалӣ хоҳад шуд. дар идома гуфта шуд ки дар соли таҳсилии 2024-2025 шумораи умумии муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ба 744 адад расида, фарогирии кӯдакон дар зинаи мазкур 114 000-ро ташкил медиҳад. ҷаласа бо таҳлили ҳамаҷониба, вазифагузории мушаххас ва даъвати масъулин ба иҷрои босамари сиёсати давлатӣ дар соҳаи таҳсилоти томактабӣ анҷом ёфта, афзалияти таҳкими заминаҳои моддию техникӣ, дастрасии кӯдакон ба таҳсилоти томактабӣ ва баланд бардоштани сифати таълиму тарбия дар зинаи таҳсилоти томактабӣ мавриди таваҷҷӯҳи хос қарор гирифт. дар ноҳияи Ёвон бо мақсади таъмини истироҳату фароғати сокинон ва меҳмонон шароити мусоиди сайру гашти шабона фароҳам оварда шудааст. иқдомҳои обудонӣ ва равшаннамоии симои маркази ноҳияро зебодар гардонида фазои муосиру дилписандро барои гаштугузории шабона таъмин месозад. таваҷҷӯҳ намоед. ноҳияи Ёвон бо ҳавои тоза ва фазои орому осуда симои тамоман дигар ба худ касб намудааст. пас аз соати корӣ сокинон бо аҳли хонавода ба кӯчаҳои равшану обод мебароянд, то дар фазои ором ва пур аз дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ фароғат намоянд. солҳои охир инфраструктураи шаҳр ба таври назаррас рушд кардааст. хиёбонҳои равшаншуда, майдончаҳои фароғатӣ ва курсиву истгоҳҳои барҳаво имконият медиҳанд ки сокинон шабона низ бо хотирҷамъӣ ба сайру гашт бароянд. мо шукргузор аз фазои истиқлоли Тоҷикистон мекунем ки шабона тинҷу осоишта гашту гузор мекунем. ҳамин гуна ободиву осоиштагӣ мо сокинони ноҳияро водор мекунад ки мо доир ба тозагии ноҳия саҳмгузор бошем ва тозагиро риоя намоем ва дар рушду нумӯи ноҳия саҳми арзандаи хишро гузорем. ҷавонон дар майдончаҳои варзишӣ футболу баскетбол бозӣ мекунанд. кӯдакон дар атрофи боғҳо ва чароғҳои рангоранг ба бозиҳои шавқовар машғул мешаванд. калонсолон бошад бо суҳбатҳои дӯстона ва сайругашти ором дар канори боғу гулгаштҳо лаҳзаҳои фориғ аз корро сипарӣ менамоянд. сарфарозем, хушбахтем ки дар чунин фазои тинҷу ором умр ба сар мебарем ва беҳтарин лаҳзаҳои ҳаётамонро дар чунин фазои тинҷу орому осуда ба сар мебарем. ҳамеша шукргузор ҳастем ки воқеан давлати мо имрӯз соҳиби истиқлол аст ки ин ҳам боиси ифтихори ҳар як сокини ноҳияи Ёвон аст.
ин фазои шабона на танҳо барои истироҳат, балки барои таҳкими робитаҳои иҷтимоӣ ва эҳсоси ҳамдигарфаҳмӣ миёни сокинон хизмат мекунад. ҳамзамон таъмини амнияти оромӣ дар кӯчаву хиёбон боис шудааст ки сокинон бо як эҳсоси итминон шабона ба сайру гашт бароянд. сокинони ноҳияи Ёвон бо ифтихор изҳор медоранд ки фазои сулҳу субот ва сиёсати хирадмандонаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имконият медиҳад ки имрӯз онҳо шабонгаҳ оромона ба сайру тамошо бароянд ва аз зебоиҳои ҳаёти осоишта баҳра баранд. дар ҷамоати деҳоти Кангурти ноҳияи Темурмалик баҳри истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ аз 35 иншооти ба нақша гирифта шуда 27 иншоот мавриди истифода қарор дода шудааст. дар ин баробар 22 километр роҳҳои мошингард мунфарш гардидааст. Салоҳиддин Неъмат гузориш медиҳад. дар доираи тадбирҳои созандагӣ ба истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ҷамоати деҳоти Кангурти ноҳияи Темурмалик то имрӯз 22 километр роҳҳои мошингарди маҳаллӣ таъмиру мунфарш гардиданд ки дар ин тадбир саҳми сокинону соҳибкорон назаррас мебошад. роҳи байни деҳаҳои гузаритор ва оби ширин ки солиёни зиёд таъмирталаб буду сокинон барои рафту омад мушкилӣ доштанд аз ҷониби соҳибкорону шахсони саховатпеша аз навсозӣ гардид. дар тамоми гӯшаву канори ҷумҳурии Тоҷикистони азизамон корҳои бунёдкорӣ, ободонӣ, созандагӣ ҳамарӯза идома дорад ва имрӯз мо аҳли оилаи Салимовҳо тасмим гирифтем ки як роҳи валангоре ки дар дохили ҳамин деҳоти мо буд дар масофаи 1 километр 200 метр асфалтбоз кунем то ин ки шароити рафту омади ҳамин мардум беҳтар гардад. боз нақша дорем ки дар оянда барои бунёдкориву созандагӣ дар деҳоти ҷамоати Кангурт чӣ имконияте ки дорем ҳиссаи худро бигузорем. барои монеа нашудан ба рафту омади сокинон ва осеб нарасидан ба роҳҳои мошингард дар фасли гармо аз тарафи мошинҳои боркаш корҳои мунфаршкунӣ дар деҳоти Кангурт шабона гузаронида шуд. дар корҳои мунфаршкунӣ роҳи мазкур техника ва механизмҳои муосири роҳсозӣ ҷалб гардида мутахассисон дар муддати кӯтоҳ ва бо сифати баланд ин тадбирро ба анҷом расониданд. дар баробари мутахассисони соҳаи роҳсозӣ ҳамзамон сокинон низ ба ҳашар баромада дар ин тадбири нек саҳми худро гузоштанд. ба ин монанд корҳои ободониву созандагӣ дар 15 деҳаи ҷамоати деҳоти Кангурт бо маром идома дошта саҳми сокинону соҳибкоронро масъулин назаррас меҳисобанд. дар доираи таҷлили 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди ҷамоати мо корҳои зиёди ободониву созандагӣ бо дастгирии соҳибкорону саховатпешагон идома дорад. аз 35 иншоотое ки ба нақша гирифта шуда буд то имрӯз 27 онҳо ба анҷом расонида шуда дар боқимонда иншоотҳо низ корҳо идома доранд. аз он ҷумла бо дастгирии соҳибкорон саховатпешагон дар ҳудуди ҷамоати мо сохтмони парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо суръат рафта истодааст ки то рӯзҳои истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода дода мешавад. инчунин майдони варзишӣ барои 6000 ҷои нишаст омодаи ба истифода додан аст ки ин ҳам дар арафаи ҷашни истиқлолияти давлатӣ ба истифода дода мешавад. умуман корҳои хеле зиёди ободонӣ дар ҳудуди ҷамоати мо идома дорад. аз ҷумла сохтмони муассисаҳои таълимӣ, таъмири муассисаҳои таълимӣ, роҳҳо, баровардани обҳо, дигар корҳои ободонӣ идома дорад. мо бо боварӣ гуфта метавонем ки мардуми ҷамоати деҳоти Кангурт ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовардҳои назаррас таҷлил менамоянд. бо аз навсозӣ гардидани ин роҳҳо ва чароғонкунии кӯчаҳо сокинони деҳоти Кангурт дар ҳамбастагӣ бо мақомоти давлатӣ иншооти зарурии иҷтимоиро бунёд намуда инфрасохтори заруриро дар деҳот таъмин менамоянд. Салоҳиддини Неъмат, Завқибеки Абдураҳмон, ноҳияи Темурмалик, Ахбор. дар ноҳияи Муминобод корҳои сохтмонӣ вусъат меёбанд. дар баробари дигар иншооти ҷашнӣ ҳамчунин дар ин гӯшаи диёр ба бунёди муассисаҳои таълимӣ низ диққати ҷиддӣ зоҳир мешавад. гузориши Раҳматалӣ Назрӣ.
با مقصد در عمل تطبیق نمودن سیاست سازنده و بنیادکارانه پیشوای ملت، پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان و در دایره استقبال از جشن فرخنده ملت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه مومن‌آباد ولایت ختلان کارهای سازندگی و بنیادکاری روز از روز وسعت می‌یابند. تا این مدت از 241 انشاءات به نقشه گرفته شده در 148 انشاءات کارهای ساختمانی به انجام رسانیده شده. در 40 انشاءات دیگر کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارند که با بنیاد انشاءات نو زمانوی باغ و گلگشا راه و کوچه‌ها سیمای این ناحیه باز هم نظرآبادتر گشته ایستاده است. در این ناحیه دوردست در برابر دیگر انشاءات جشنی با بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی نیز دقت جدی ظاهر کرده می شود. این است که کارهای ساختمانی در چند مؤسسه تعلیمی متشکلانه جریان دارد. از جمله بنیاد مؤسسه تعلیمی در دهه خواجه نور جماعت دهات باغگاهی برای فراگیری 300 خواننده در یک بست ساخته می شود. فرمایشگر مرکز هماهنگسازی لایحه‌ها اوید به تجدید و رشد انشاءات اینفراستراکچور اجتماعی بوده پودرچه جمعیتی دارای مسئولیتش محدود خوجه نور می باشد. بنا از 3 آشیانه و تاخانه عبارت بوده. غیر از سیمخانه ها دارای تالاری ورزشی، بینای تکنولوژی، آشخانه و کتابخانه در نظر است. بعدی به استفاده دادن انشاءات مذکور مشکلی خوانندگان 3 دهه خواجه نور، ایشان آباد و قسم دهه دوستی آسان می گردد. در کارهای ساختمانی 30 نفر ساکنان محلی جلب کرده شدند که برای آنها شرایط خوبی کاری مهیا بوده مزد مهنت سری وقت داده می شود. ساختمانی صنفخانه های علاوگی در نزد مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 48 واقع در دهه دلالای جماعت دهات چشمساران آغاز گردید. بنای مذکور طبق نقشه یک آشیانه بوده در آن 9 صنفخانه برای 324 خواننده در 2 بست ساخته می شود. همزمان پیش از آغاز سال نو خوانش برای 15 صنفخانه های مؤسسه های تعلیمی ناحیه میز و کرسی برای خوانندگان و آموزگاران، جوان برای کتاب و تخته های صنفی در مجموع 180 میز، 360 کرسی، 15 جفت میز و کرسی ها برای آموزگاران و 15 تخته صنفی دسترس کرده شد که برای پیشرفت کار آموزگاران و درس خوانندگان مساعدت می نماید. برای تامین خوانندگان با کتاب های درسی تعداد 7600 نسخه کتاب های درسی به شعبه معارف وارد گردیده است که به مؤسسه های تعلیمی تقسیم کرده می شوند. برای تامین خوانندگان با لباس مکتبی در ناحیه مومن‌آباد کارگاه های دوزندگی نیز فعالیت دارند که به دوخت لباس های مکتبی مشغولند. کارگاه دوزندگی جمعیت دارای مسئولیتش محدود مرکز هنرآموزی از عمره آنهاست که در این مرکز 10 نفر دختران محلی کار میکنند و کارخانه از روی فرمایش لباس های مکتبی آماده می سازد. همچنین برای دسترسی خوانندگان با لباس و اشیاء خوانش در بازار مرکزی یارمارکه فروش لباس و لوازمات مکتبی تشکیل کرده است. مؤسسه های تعلیمی نیز بعد تعمیر و رنگ و بار به سال نو خوانش پورا آماده گردیدند. رحمت علی نظری، ایرج قربانعلی، ناحیه مومن‌آباد، اخبار. در ناحیه سپیتامن به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی کارهای بنیادکاری و سازندگی وسعت داشته دوامی سالهای 2022-2025 زیاده از 566 انشاءات تعمیر و نوسازی کرده شده است. حالا در ناحیه تجدید بیمارخانه مرکزی، ساختمان کارخانه‌ها، بناهای تعلیمی و تا مکتبی و منفرش راه‌های محلی ادامه دارد. گزارش همکاران ما در این خصوص. موافق به نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه سپیتامن در تمام سالهای 2022-2026 در ناحیه بنیاد، تعمیر، نوسازی 635 انشاءات به نقشه گرفته شده تا این مدت در 566 انشاءات کارها انجام یافتند. بیمارخانه مرکزی ناحیه سپیتامن عبارت از 12 شعبه و 380 کت بستری و ساکنان شهرک نوکت و 6 جماعت دهات ناحیه جهت گذرانیدن معاینه، تشخیص، بستری و طبابت بیماران خدمت رسانی کرده بنابر استفاده سالهای طولانی تعمیر طلب بودن اکثر شعبه های بیمارخانه از مشکلات اساسی ساحه تندرستی به حساب می رفت. حالا در همه شعبه های بیمارخانه از جمله شعبه جراحی، کودکانه، تولدخانه کارهای تعمیری ادامه داشته در همین حدود همزمان بنای نوی مرکز معاصر تشخیصی و طبابتی دل و رگ‌ها ساخته می شود. جهت آبادی صحن و حدود مؤسسه طبی، راهروها آباد، صحبتکده‌ها تشکیل، اینچنین میدان خالی نزد بیمارخانه، باغ اینتنسیوی درختان سیب تشکیل،
و در قطعه دیگر باغ گیلوس بنیاد کرده می شود. بهره تامین مؤسسه با آب چاه عمودی نیز کوفته شده امروز نیاز مؤسسه را تامین می نماید. همه روزه بهره بنیاد بینای نو تعمیر و از نوسازی شعبه های بیمارخانه 150 نفر بیناکاران مشغول کار می باشند. در مرکز ناحیه برابر منفرش راه‌های کوچه‌ها در مسافه 3 کیلومتر دو کنار راه دیوارهای محافظتی، رنگ و بار گذرگاه‌ها و نوسازی راه‌های پیاده‌گرد انجام داده می‌شود. روز از روز ناحیه سیمای خود را کلاً تغییر داده شده است. در جماعت دهات تقایق، دهه لنگر، دهه تقایق، دهه متر پر منفرش‌کنی کوچه‌ها در همه محله‌ها به آخر رسید. اینچنین در جماعت دهات استقلال منفرش‌کنی راه‌ها در درجه بالا رفته شده است. امروز در جماعت شهرک نوکات، در جماعت دهات ترسو الجبایف نیز کارهای آبادانه در اوج رفته شده است. این همه عمل سازی سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشور جناب عالی محترم امامعلی رحمان می باشد. در دهه سید قلعه جماعت دهات استقلال باشد، ساختمان کارخانه پای افزالبراری و سیخ دوزندگی مهیا از طرف صاحبکار محلی فرقت عبدالجبارов ادامه دارد. کارگاه پای افزالبراری با 20 جای کاری، سیخ دوزندگی برای 40 جای کاری و ساکنان محلی پیش بینی شده است. همزمان در شفت کارگاه بینای برانداشانه استقامتی بهره تامین نیاز 36 عائله با منزل و مرکز سودای خدمترسانی زمان بهره پیشنهاد مال و محصولات ضروری در حال انجامیابی می باشد. از طرف جمعیت دارای مسئولیت محدود سلطان حکیم باشد، کارخانه استحصال خوراکی پرنده برای تامین نیاز فابریک‌های پرنده پروری ساخته می شود. حالا در رفت بنیاد کارخانه 20 نفر ساختمانچیان متخصصان مشغول کار می باشند و تشکیل کارخانه نو در تولید محصولات واردات عوض کننده، تشکیل جایهای کاری و بالا رفتن اقتصادیات ناحیه اهمیت کلان دارد. در دهه سید قلعه جماعت دهات استقلال بهره بهتر نمودن خدمترسانی طبی به اهالی، مرکز سلامتی با شرایط معاصر کاری بنیاد کرده شده است. حالا با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در مرکز و 6 جماعت دهات ناحیه کارهای سازندگی وسعت داشته، بنیاد 3 بینای مؤسسه تا مکتبی برای فراگیری 400 نفر کودکان، مکتب صنعت و 9 بینای علاوگی در نزد مؤسسه‌های تعلیمی برای 5280 خواننده در دو بست از حساب بودجه دولتی سهم صاحبکاران و اهالی ادامه دارد. در ناحیه اسپیتامین باز تعمیر و نوسازی 90 انشاءات در نقشه آمادگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان قرار دارد و به تاکید مسئولین با چنین وسعت کارها نقشه برزیاد اجرا کرده مرکز و جماعت دهات ناحیه باز هم آباد و زیبا کرده می شود. محمود احمدزاده، دلشاد یوسفی، ناحیه اسپیتامین، اخبار. ساکنان ناحیه دیوشتیج در انجام اقدام‌های زیادی آبادانی و سازندگی پیشرفت نشان داده برای رشد دهات با منفرش‌کنی راه‌های ماشینگر نیز اهمیت خاص ظاهر می‌نماید. ادامه موضوع در گزارش فردوس عمرов و آرزو معروفов. туфайли сиёсати иҷтимоӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон намои зоҳирии ноҳияи деваштеҷ рӯз аз рӯз ободу сарсабз мегардад. бо ҷалби маблағҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии вилояти суғду ноҳияи деваштеҷ соҳибкорони ватандӯст ва аҳолии ҷамоатҳои деҳот иншооти баландошонаи истиқоматӣ муассисаҳои таҳсилоти миёнаю кӯдакистонҳо беморхонаву марказҳои саломатӣ хизматрасонию савдо фарҳангию варзишӣ таъмиру таҷдид ва мунфашкунии роҳҳои калону хурди нақлиётгард идома дошта манзараи шаҳраку деҳотро боз ҳам диданӣ ва манзури сайёҳони дохиливу хориҷӣ мегардонад. имрӯзҳо сокинони ноҳияи деваштеҷ бо хурсандӣ аз ҷашни истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар нақша доранд ки дар рӯзҳои наздик 55 километри роҳҳои байни деҳоро ба пуррагӣ мунфарш намоянд. имрӯзҳо сокинони ноҳияи деваштеҷ аз ҷумла аҳолии ободкору созандаи деҳаи зарнисори ҷамоати деҳоти ғазантарак бо ҳисси баланди меҳнатпарастиву меҳнатдӯстӣ баҳри сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 34-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон корҳои бунёдкориро авҷу ривоҷи тоза медиҳанд. тавре ба назар мерасад сокинони деҳаи зарнисор ба воситаи ҳашари дастаҷамъона ба мунфашкунии роҳҳои байни гузарҳо оғоз намуданд. дар ин амали неку созанда саҳми мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи деваштеҷ ва маблағгузориҳои сокинони
ساکنان و صاحبکاران و اشخاص به نیت ادای حج عمره مبلغ گون کرده نظر است ارزیابی گردیده منفعشکنی راه طبق طلبات معیارهای راهسازی ادامه دارد. موافق معلومات آماری تا امروز زیاد از 10 کیلومتر راههای اهمیت محلی داشته گذر و کوچه‌های دهه زرنیسار منفعش اساسی گردانیده شده است. ساکنان محل با روحیه وطندوستی هشتنشناسی با دستگیری اشخاص سخاوت پیشه شخصانی که نیت سفری حج داشتند مبلغ‌های ذخیره‌ایشان را در آبادانی دیاری خود مصرف کرده ایستادند. طور قید گردید جهت تخت و هموارکنی و منفعش گردیدن راههای بین کوچه و گذرهای دهه زرنیسار راهسازان جمعیتی دارای مسئولیت محدود فیض دیار با استفاده از تکنیک‌های مختلف راهسازی وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان فعالیت پرثمر برده ایستادند. باعث فرحمندی است که تا امروز نزدیک 100 کیلومتر راههای اهمیت بین‌المللی جمهوری و محلی داشته در منطقه‌های گوناگون ناحیه دیوشچچ از جمله دهه‌های قلعه حاجی، خوجه‌ها، وحدت، راستراوود، اوچی، غزنترک و دلیان پایان بنیاد و مورد بهره برداری قرار داده شدند که این همه نشانه تنجی و آسایشتگی و باز هم بهتر گردیدن شرایط نیکو احوالی ساکنان محسوب می‌یابد. فردوس عمرов، مضبوط بابازاده، آرزو معروفov، ناحیه دیوشچچ، اخبار. با خاطر رشد و فراهم آوردن شرایط سازگار تعلیم و تربیت نسل نورس در ناحیه دوستی تدبیرهای مؤثر اندیشیده می شود. کارمندان ساحه معارف ناحیه برای آغاز سال نو خوانش آمادگی دیده تدبیرهای لازمه را عملی می نمایند. گزارشی سمندر شایب و موسی نور محمد. بنیاد و مورد استفاده قرار دادن مؤسسه‌های نوی تعلیمی و تا مکتبی، صنفخانه‌های ایلوگی در سطح خوب به راه ماندن تعلیم و تربیت نسل نورس در ناحیه دوستی از رشد ساحه علم و معارف گواهی می‌دهد. در همین زمینه در هر یک جماعت دهات ناحیه با سهم حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات محلی، صاحبکاران و شخصان احسانکار ساختمان بناهای ایلوگی و صنفخانه‌های تعلیمی با سطح و صفت بلند جریان دارد. برای بهتر نمودن امکانات تعلیم و تربیت و فراهم آوردن شرایط مساعد علم آموزی در جماعت دهات انارستان ناحیه در نزد مؤسسه تعلیمی رقم 45 کارهای ساختمانی صنفخانه‌های ایلوگی با مرام ادامه دارد. بنای مذکور از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با شریکان رشد بنیاد یافته در نظر است که در مهلت مقرر گردیده ساختمان آن به انجام رسانیده شده پیشکش محصلین گردانیده می شود. بنا به اطلاع مسئولین در این انشاءات 6 صنفخانه با اتاق کاری آموزگاران ساخته شده 300 نفر خواننده را در دو بست به تعلیم فرا میگیرند. چنین اقدام‌های بنیادکاری در دیگر جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه وسعت تازه داشته به خاطر فراهم نمودن بهترین شرایط تعلیم به راه مانده می‌شوند. با این مقصد در دایره آمادگی‌ها به سال نو تحصیل 2025-2026 در ناحیه دوستی با اشتراک نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی، ریاست معارف ولایت ختلان، شعبه معارف ناحیه، دیرکتوران مؤسسه‌های تعلیمی همایش آموزشی دایر کرده شد که اشتراکداران دایر به برد و باخت فعالیت ساحه ابراز اندیشه نمودند. ذکر شد که دوام سال جاری تمام مؤسسه‌های تعلیمی از تعمیر خوشصفت برآورده شده برای تحصیل نو سال خوانش آماده میباشند. قید کرده شد که دوام سال جاری از ناحیه دوستی 23 نفر خواننده طریق کوتای پرزیدنتی داخل شده عنوان دانشجویی را صاحب گشتند. داوطلبان آزمون‌های جمهوریوی باشد در مجموع 50 نفر را تشکیل می‌دهد. در آخر یک قطار راهبران و آموزگارانی که از خود فعالیت پرثمر نشان دادند از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی با سپاسنامه و مکافات‌های پولی و تحفه‌ها قدردانی کرده شدند. همزمان 27 نفر آموزگار به گرفتن قطعه زمین نزد حولگی مشرف گردیدند. 100 نفر از عائله‌های نیازمند باشد با سر و لباس مکتبی تامین و 15 نفر سابقه‌داران ساحه با تحفه‌های مالی و پولی سرفراز گردانیده شدند. غالبان آزمون‌های جمهوریوی که با دستاوردهای نظررس در آزمون المپیادها اشتراک فعال داشتند با مکافات‌های پولی قدرشناسی کرده شدند. سمندر شایب، موسی نور محمد، دولت فیض الله، ناحیه دوستی، اخبار. در ناحیه نورآباد به استقبال جشن 35 سالگی استقلالی دولتی بنیاد ده‌ها انشاءات تعییناتی گوناگون خوجگی خلق پیش بینی شده است. توجه نمایید و گزارش همکارانمون.
با کچانیدن اهالی یک قطار دهات ناحیه نورآباد از منطقه زیرآبشونده نیروگاه برقی آبی روغن به شهرک دربند ضرورت ساختمان دهها انشاءات و دیگر انفراساختار ضروری پیش آمد تا شرایط ساکنان محلهای نوبنیاد به طلبات معیارهای شهرسازی مطابق گردانیده شود. این است که در پرتو غمخوری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان مرحله به مرحله انشاءات گوناگون از قبیل مؤسسه‌های تعلیمی، تندرستی، فرهنگ، راه و خطای آب، برق و دیگر کارهای آبادانی اجرا شده است تا اهالی محلهای نوبنیاد از خدمت‌رسانی‌های انفراساختار بنیاد شده استفاده نمایند. از روی نقشه در یک قطار محلهای نوبنیاد شهرک دربند با انجام کارهای ساختمان اساسی باید منفرش‌کنی راه‌های ماشینگرد عملی گردد. اینک با انجام وصل و نصب نوه‌های آبگذر، خط آب نوشاکی، برق و دیگر کارهای آبادانی، کارگران جمعیت دارای مسئولیتش محدود بخش 2015 با جلب تکنیک‌های ساحوی با منفرش‌کنی راه‌های ماشینگردی بین محل‌های نوبنیاد شروع کردند که مسافه آن بیش از 2 کیلومتر تشکیل می‌دهد. مصالح ساختمانی باشد در کارخانه اسفالتبراری محله سریپول ناحیه نورآباد استحصال شده، رفت صفت کارهای ساختمانی از طرف متخصصان فرمایشگر همیشه نظارت کرده می شود که مصالح و کارهای اجرا شده پودرچی به طلبات معیارهای استانداردی پورا جوابگو باشد تا از این انشاءات به استفاده داده شده مردم سالهای طولانی استفاده نمایند. در شهرک دربند و دیگر محل‌ها بیشتر انشاءات بنیاد شونده اساساً از حساب مبلغ‌های مؤسسه دولتی مدیریت منطقه زیرآبشونده نیروگاه برقی آبی روغن مرحله به مرحله عملی شده است تا اهالی منطقه زیرآبشونده به دیگر محل‌های نوبنیاد کوچانیده شود. همین طریق روند کارهای آبادانی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در حدود دیگر جامعه‌های شهرک و دهات ناحیه نورآباد روز تا روز وسعت تازه کسب کرده همه این آبادانی به خاطر زندگی شایسته مردم روانه شده است. نشأه‌مندی و گردش غیرقانونی مواد نشه‌آور و وبای جامعه است که به نظام حیاتی انسانیت تاثیر منفی رسانیده و عاقبت‌های ناگوار دارد. اگنتی نظارت مواد نشه‌آور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در این سمت به طور پیوسته مبارزه برده از راه خرید و فروش، پهن‌شوی و گرفتارشوی به آن پیشگیری می‌نماید. معاملات غیرقانونی مواد نشه‌آور و ماده‌های پسیکوتروپی یکی از خطرهای گوناگون پهلو و گوناگون جنبه بوده. تمام پهلوهای این مشکلات حجم و عاقبت آن بی‌شبهه برای سلامتی اهالی جامعه خطرزا میباشد. نابسته از این هستند شخصانی که از مقصدهای ناپاک خود دست نمیکشند و کوشش مینمایند با هر راه و واسطه نیت خود را برای پهن نمودن موادهای نشه‌آور عملی نمایند. چون این حالت در ماه ایول و آگوست سال روان از جانب کارمندان اگنتی نظارت مواد نشه‌آور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشگیری کرده شده. گروه جنایتی که به خرید و فروش و انتقال غیرقانونی مواد نشه‌آور مشغول بودند معین و دستگیر گردیدند. ضمن برگزاری چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی کارمندان اگنتی شهروند جمهوری تاجیکستان قربانوف دیلاور سویبجانوویچ و شهروند یکی از کشورهای آسیای مرکزی عبداللایف امیدجان شوکتویچ را دستگیر کردند. از آنها 6 کیلوگرم و 50 گرم ماده پسیکوتروپی متامفتامین و 4 کیلوگرم مواد نشه‌آور نوع حشیش دریافت و مصادره نمودند. تفتیشات معین نمود که نامبردگان با مسئولیت پیشکی با عبدالولیزاده فیروز شهروند جمهوری تاجیکستان و یک شهروند افغانستان شخصیتش به تفتیشات نامعلوم مقصد انتقال مواد نشه‌آور را در حجم مخصوصاً کلان به خارج کشور داشتند. ولی کارمندان اگنتی نگذاشتند که این گروه جنایتکار با مقصد ناپاکی خود نائل گردند. به همین مانند سنه 5 آگوست سال جاری هنگام برگزاری چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی در حدود ولایت سوغد از منزل استقامتی شهروند علیبایف طالبجان داداجانوویچ واقع در جماعت دهات یاوه ناحیه باباجان غفورov 24 کیلوگرم مواد نشه‌آور نوع افیون دریافت و مصادره گردید. نسبت علیبایف طالبجان و ماده 200 قسم 4 بندیده کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردید. سنه 7 آگوست سال 2025 ضمن برگزاری چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی در دهه گلریز جماعت دهات لایق شرالی شهر پنجکین
ҳангоми аз назаргузаронии замини назди ҳавлигии шаҳрванд аслонов диловар раҳмонқулович 148 бех ниҳоли бангдона ва 26 килограмму 770 грамм бангдонаи хушккунидашуда дарёфт ва мусодира карда шуд. Нисбати Аслонов Диловар Раҳмонқулович бо моддаи 204 қисми 4 банди д Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида мавриди тафтиши пешагӣ қарор дорад. Инчунин санаи 1 августи соли 2025 кормандони агентӣ ҳангоми баргузории чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ дар ҳудуди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе шаҳрванд Назаров Алиҷон Каромиддиновичро бо гумони даст доштан дар муомилоти ғайриқонунии маводи нашовар дастгир намуданд. ҳангоми кофтикҳои шахсӣ аз номурдаи 135 грамм воситаи нашадори нави афюн, зиёда аз 8 грамм моддаи психотропии метамфетамин, 8 грамм бангдона ва 2 адад тарозуи электроники барои вазнкашии миқдори маводи нашовар истифода мешуданд ёфта мусодира намуданд. муайян карда шуд ки Назаров Алиҷон Каромиддинович ин маводҳоро аз шаҳрвандон Халифаев Наврӯз Абдуназарович ва Тоиров Одилҷон Муродович бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан ба даст овардааст. Дар идомаи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ дар ҳудуди шаҳри Душанбе шаҳрванд Тоиров Одилҷон дастгир гардида аз номурда зиёда аз 1 килограмм маводи нашовар дарёфт ва мусодира карда шуд. зимни аз назаргузаронии манзили истиқоматии Тоиров аз пинҳонгоҳи махсус омода карда шуда дар дохили зарфи пластикӣ 16 адад бастаҳои скотчпеч бо бӯи махсус дошта дарёфт ва мусодира карда шуд. мувофиқи маълумотномаи шуъбаи экспертизаи судии агентӣ маводҳои мусодира гардида маводи нашовари нави афюн буда дар маҷмӯъ аз ин гурӯҳи ҷиноятӣ 16 килограмм маводи нашовар мусодира гардид. амалиёти дигари кормандони агентӣ ки санаи 19 август дар ҳудуди шаҳри Душанбе доир гашт зимни баргузории чорабинии оперативии ҷустуҷӯӣ дар намуди харидории санҷишӣ шаҳрванд Ҳасанов Умедҷон Ширалиевич дастгир гардида аз номурда зиёда аз 40 грамм маводи нашовари нави ҳашиш ва 180 грамм моддаи психотропии прегабанин мусодира карда шуд. муайян карда шуд ки Ҳасанов маводи нашовари нави ҳашишро аз Зарифов Сайвалӣ Орифович бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан соҳиб шудааст. санаи 20 августи соли ҷорӣ ҳангоми баргузории чорабинии оперативии ҷустуҷӯӣ кормандони агентии Зариф Сайвалӣ Орифовичро дар манзили истиқоматии иҷоравиаш воқеъ дар суруғаи шаҳри Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ кӯчаи Якачинор хонаи 12 дастгир намуданд. зимни аз назаргузаронии манзили Зарифов аз ҳуҷраи хоби ӯ 93,36 грамм воситаи нашадори нави ҳашиш, 0,11 грамм моддаи сахтасири нави тропикамид, 0,48 грамм моддаи психотропии нави метамфетамин ва 2,7 грамм прегабанин дарёфт ва мусодира карда шуд. ҳамчунин 22 адад зарфчаҳои пластмассии ҳар кадомаш дорои як миқдор маҳлули обии шаффоф ва 1 адад камвалютаи дорои 9 адад ғилофакҳои силиндршакли рангаш сурху сафеди дорои маводи хокамонанди рангаш сафеди бӯи махсус дошта, 2 адад тарозучаи электронӣ, 2 адад қутиҳои картонӣ дорои зарфчаҳои пластмассӣ бо навиштаҷоти дексамин ва дексаплюс, 1 адад зарфи пластмассӣ бо навиштаҷоти нафтизин, 13 адад оташфурӯзонакҳои хурду калон, 2 адад оташфурӯзонак бо найчаҳои пластмассӣ муҷаҳҳазшуда, 22 адад найчаҳои пластмассии гуногунранг, 10 адад фурӯзонакҳои хурди олудаи маводи сӯхташуда ва 5 адад системаҳои таъиноти тиббӣ дошта низ дарёфт ва мусодира карда шуданд. инчунин зимни кофтикҳои шахсӣ аз либоси дар тандоштаи Зарифов 19,42 грамм моддаи психотропии нави метамфетамин ёфта гирифта шуд. муайян гардид ки Зарифов бо мақсади ғаразнок ба савдои чаканаи маводи мухаддир машғул буданд, яъне ба даст овардани манфиати моддӣ бо роҳи зиёд кардани доираи истеъмолкунандагон ва гарм кардани бозори фурӯши маводи нашовар дар манзили истиқоматии иҷоравиаш фасодхона барои мунтазам истеъмол намудани маводҳои нашовар ташкил карда баҳри амалӣ намудани ин ангезаи ҷинояткоронаи худ шароити мусоид ва лавозимоти зарурӣ фароҳам оварда манзили зикргардидаро мунтазам ба шаҳрвандон Ашуров Давроналӣ Қурбоналиевич, Абдаков Фазлиддин Убайдуллоевич, Очилдиев Фаррух Саидахмедович, Сафаров Сайвалӣ Муродович, Бомулоев Саид Ҳабибуллоевич ва Азизов Идибек Абдумаҷидович барои истеъмоли воситаи нашадор ва моддаи психотропӣ шароити мусоид муҳайё кардааст. вобаста ба ин нисбати Ҳасанов Умедҷон Ширалиевич бо моддаи 200 қисми 1 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Зарифов Сайвалӣ Орифович бо моддаҳои 200 қисми 2 ва 205 қисми 1 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида тафтишот идома дорад. 26 августи соли 2025 аз ҷониби кормандони агентии назорати маводи нашовари назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон зимни гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ дар ҳудуди шаҳри Душанбе шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон Ибодов Ёқубҷон Нарзуллоевич соли таваллудаш 21 сентябри соли 1982 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе ноҳияи Сино кӯчаи Алишер Навоӣ ҳуҷраи 15 ки
با فروش چکنه موادهای مخدر و مادهای پسیکوتروپی مشغول بود دستگیر گردیده. ضمن از نظرگذرانی منزل زیستی او واقع در سراغ بالوذکر 45,98 گرم حشیش، 0,72 گرم افیون، 0,21 گرم ماده پسیکوتروپی نوع متامفتامین یافته گرفته شد. نفران این آمورده از عاقبت زیان‌آوری معاملات غیرقانونی مواد نشه‌آور وابسته شوی نسل جوان و از بین بردن سالمی جامعه بار هم نااندیشیده‌اند. مخال گوشت سوزد و دیگ جوشد را شیار خود نموده راه‌های غیرقانونی انتقال این گونه موادهای خطرزا را پیشه خود نمودند که عاقبت این عمل ننگین آنها از چشم کارمندان حفظ حقوق دور نماند. хоҷагидорони ноҳияи ҷайҳун мақсад доранд ки ин мавсим зиёда аз 18700 тонна пахта ҷамъоварӣ намоянд. барои расидан ба ин ҳадаф хоҷагидорон аз имконоти мавҷуда самаранок истифода мебаранд. шарҳи бештар дар гузориши гулчаҳи раисаттор. бо усули инноватсионӣ ба роҳ мондани парваришу истеҳсол ва коркарди маҳсулот имкон медиҳад ки истеҳсолкунанда аз самари меҳнат фоидаи бештар бинад. бо роҳи обмонии қатрагӣ ва кишти пунбадона зери плёнка на танҳо меҳнати дастиро аз байн бурда қувваи корӣ камтар сарф мешавад, балки аз оғоз то ба пухта расидани ҳосил коркарди байни қатору ғизодиҳӣ ба воситаи техника ва дар муҳлати муайян гардида ба анҷом мерасад. майдони хеле васеи пахтазор ва ҳосили фаровон хоҷагидоронро водор месозад ки саривақту беталаф ин ашёи пурқиматро ҷамъоварӣ намоянд. ин гуна саҳроҳои пур аз ҳосили пахта дар иттиҳодияи аграрии водии зарин 5500 гектарро ташкил медиҳад ки имрӯз хоҷагидорон ба воситаи техникаҳои муосир ба ҷамъовариаш оғоз карданд. истифодаи тухмиҳои аълосифат ва усули пешрафтаи парвариш барои баландбардоштани маҳсулнокии ин зироати техникӣ замина фароҳам овард ва кишоварзон метавонанд аз 1 гектар замин имсол то 50-60 центнер ҳосил гиранд. хоҷагидорон ба хубӣ дарк мекунанд ки пахта аҳамияти стратегӣ дорад ва аз ҷамъоварӣ то коркарди ниҳоияш барои корхонаҳои саноатӣ, ашёи хом ва дар ин баробар сокинони деҳот соҳиби ҷойи кору маоши хуб низ мегарданд. ҳамчунин ягона маҳсулоте ҳаст ки то дергоҳ нигаҳдориаш мувофиқу бехатар буда арзиши аслияш коҳиш намеёбад. коршиносон ин усули парваришро дар шароити дигаргунии иқлим ба манфиат медонанд. имсол дар масоҳати 7352 гектар кишти пунбадона гузаронида шудааст ки нашъунамои пахта хеле хуб аст. тибқи дурномае ки дар назди мо нақша гузошта шудааст 18797 тонна пахта боварӣ дорем ки аз уҳдаи иҷрои нақшаи дар пешистода бо сарбаландӣ мебароем. дар ҳама хоҷагиҳои ноҳия имсол ҳосил фаровону дилгармии деҳқон барои беталафу саривақт ҷамъовариаш зиёд аст. деҳқонони ноҳияи ҷайҳун бештар тухмиҳои флора, кармен, тухмиҳое ки ҳосилнокӣ баланд доранд, мо тавонистем ки нашъунамои пахтара хуб монем. имрӯз ба ҳисоби миёна то 30-35 сентиметр боварӣ ҳаст ки деҳқонони мо аз ҳамин пахта ҳосили фаровон мегиранд. баландбардоштани нишондодҳои истеҳсолӣ дар натиҷаи риояи агротехникаи дурусти парвариш ба миён омаду кишоварзон мақсад доранд ки ба дастовардҳои хубтари истеҳсолӣ ноил гарданд. бо даст додани имкони молиявӣ дигар хоҷагиҳои пахтакори ноҳия низ марҳила ба марҳила метавонанд бо роҳи обмонии қатрагию таҷрибаи муосир аз истеҳсоли пахта манфиати зиёди иқтисодӣ ба даст доранд. дар доираи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ зери сиёсати фарҳангдӯстонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сокинони ноҳияи Файзобод асари безаволи шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ ҳамчун тӯҳфа тақдим карда шуд. Маҳмадалӣ Абдукарим дар ин хусус гузориш медиҳад. ба ноҳияи Файзобод корвони пурбори китоби шоҳномаи безаволи Абулқосим Фирдавсӣ расид ки аз номи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон давоми 2 рӯз тақдим карда шуд.
این اقدام نجیب و کم نظیر پیشوای معارف پروری ملت با افتخار 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان راه اندازی گردیده، هدف از آن احیای حافظه تاریخی، گسترش خودشناسی و خودآگاهی ملی و احساس وطن دوستی و وطن پرستی ساکنان و پیش از همه نورسان و جوانان ارزیابی کرده می شود. محسیاست فرهنگ پرورانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان می باشد که کتاب مذکور در نشریات شرق آزاد دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در حجم 2 جلد با تعداد 1,700,000 نسخه به تب رسیده است که از این شماره 33,124 نسخه اثر شاهنامه در 2 جلد به هر یک خاندان ساکنان ناحیه فیض‌آباد از نام پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان همچون تحفه ارزشمند تقدیم کرده می شود. مطلب اساسی این شاهاثر ستایش دانش و خیرات، ترغیب وطنخواهی و وطن دوستی، ترنم استقلال و آزادی، تشویق برابری انسانها را در بر گرفته است که بعد از 1000 سال در روزگار امروزه ما نیز اهمیتی خاصه دارد. ساکنان ناحیه فیض‌آباد این اقدام نجیب و فرهنگ پرورانه سرور دولت محترم امامعلی رحمان را در برابر دیگر تشبس‌های سازنده‌شان از جمله نشر و تقدیم اثر برجسته علامه باباجان غفورов تاجیکان به هر یک خانواده مهم و سریوقتی ارزیابی می‌نمایند و ابراز می‌دارند که این اثر بی‌زوال شاهنامه می‌تواند برای بالا رفتن حس خودآگاهی و خویشتن‌شناسی هر ساکن کشور خدمت کرده برای تربیت نسلی بیدار و سازنده همه‌جانبه مساعدت نماید. محمد علی عبدالکریم ایوبی محموراد، فیض‌آباد اخبار. бинандагони гиромӣ таваҷҷӯҳ намоед ба эълон. ширкати ҳавопаймоии ҷамъияти саҳомӣ шудаи тоҷик эйр парвозҳоро тавассути ҳавопаймои Ан-28 дар хатсайрҳои дохилӣ ба самти шаҳри Хорух, Кӯлоб, Ховалин, Рашт, Панҷакент ва Ванҷ барқарор намуда ба шаҳрвандон ва сайёҳон хизматрасониро ба роҳ мондааст. бо мақсади анҷоми парвозҳои байналмилалӣ ва беҳсозии сифати хизматрасонӣ ба мусофирон, ширкати ҳавопаймоии тоҷик эйр барои ишғоли вазифаҳои холӣ озмун эълон мекунад. мутахассисони соҳаи авиатсия аз ҷумла ҳавонавардон, муҳандисон ва роҳбаладоне ки имкони фаъолият дар навъҳои ҳавопаймоҳои Boeing 737 CEL, Boeing 737 NG, Boeing 757, Airbus A320, Airbus A321 ва An-28 ро доранд, метавонанд дар озмун иштирок намоянд. талабот сину сол ҳавонавардон, муҳандисон ва техникҳо аз 21 то 50 сола ва сину соли роҳбаладон аз 20 то 30 сола. мутахассисоне ки ҳуҷҷатҳои худро барои ишғоли вазифаҳои дар боло зикршуда пешниҳод мекунанд, дар баробари доштани диплому маълумоти олӣ ҳамзамон бояд забони русӣ ва англисиро донанд. суроға шаҳри Душанбе, кӯчаи Маслонгулов 32 каср 1, шаҳрвандон метавонанд ба телефони 888 82 312 ё сомонаи ширкат cw.tajikair.tg муроҷиат намоянд. ҳадафи ширкати ватании тоҷик эйр дар заминаи барқарорсозии парвозҳои байналмилалӣ таъмини хизматрасонии босифат ба мусофирон мебошад. солҳои охир аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади таъмини рушди устувори фаъолияти соҳибкорӣ як силсилаи ислоҳот ки ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва кам кардани монеаҳои маъмурӣ равона карда шудааст анҷом дода шуданд. гузориш дар ин хусус. дастгириҳои пайвастаи ҳукумати мамлакат, таъсиси ширкатҳои нави соҳибкорӣ ва бунёду ба истифода додани иншооти гуногун ба беҳтаршавии хизматрасониҳо мусоидат мекунад. дар шароити имрӯза ки сохтмон бо суръат рушд мекунад, истифодаи таҷҳизоти муосир зарур аст. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди 9 навъи фаъолият яке аз чунин ширкатҳо мебошад ки ба воридоти техникаи гуногуни хоҷагии халқ машғул аст. зеро сохтмон яке аз соҳаҳои муҳимтарини иқтисоди кишвар мебошад ки рушд ва пешрафти он бевосита ба истифодаи техника ва таҷҳизоти муосир вобаста аст. бе техникаҳои сохтмонӣ иҷрои лоиҳаҳои бузург, сохтмони иншоотҳои баландошёна, роҳу пулҳо ва иншооти муҳандисӣ ғайриимкон аст. солҳои охир аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади таъмини рушди устувори фаъолияти соҳибкорӣ як силсила ислоҳот ки ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва кам кардани монеаҳои маъмурӣ равона карда шудааст анҷом дода шуданд. бо ин мақсад воридоти техникаву технологияҳои замонавӣ дар ин самт имкон медиҳад ки сифати сохтмон, рушди соҳаи кишоварзӣ ва ғайра дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шавад.
طبیعی است که تامین تکنیک و تجهیزات معاصر با خوجگی‌ها در شرایط امروز یکی از شرط‌های رشد بخشیدن ساحه‌های مهم حیاتی مملکت محسوب می‌شود. تکنیک‌های ساختمانی نه تنها کار معماران و مهندسان را آسان می‌گرداند، بلکه بر رشد با سرعت ساحه اقتصادی ملی و بهتر شدن زیست و زندگانی مردم مساعدت می‌کند. بهترین مقام نظامی مخفیت تحت همین عنوان در شهر دوشنبه با ابتکار سراداره حفظ سری دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان دور اول آزمون جمهوری بین مقامات دولتی و تشکیلات شهر دوشنبه برگزار گردید. گزارش در این خصوص. با ابتکار سراداره حفظ سری دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در دایره نقشه چورابینی‌های عملی سازی برنامه دولتی تحکیم حفظ سری دولتی و حفظ تکنیکی اطلاعات در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2022-2026 در شهر دوشنبه با اشتراک مسئولین دخلدار مقامات دولتی، تشکیلات‌های شهر دوشنبه و شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری سمینار مشورت آموزشی دور یکم آزمون جمهوریوی بهترین مقام نظام مخفیت دایر گردید. با مقصد بلند برداشتن استفاده‌ناکای فعالیت خدمتی، رشد دادن دانش‌های صاحبه، دریافت و هوسمند نمودن مسئولان مقام نظام مخفیتی که نشان دهنده‌های خوبی کاری داشته، فعالیت درست و با ثمر مقام نظام مخفیت را در مقامات دولتی و تشکیلات‌ها به راه ماندن برگزار کرده می‌شود. گفته شد که با توجه خاصه به این سمت مهم دولتداری و دستگیری دولت و حکومت کشور به خصوص پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ساحه حفظ سری دولتی و حفظ تکنیکی اطلاعات در کشور شرایط مناسب و معاصر فراهم آورده شده در حال رشد می باشد. برگزار نمودن آزمون مذکور نیز برای باز هم تقویت بخشیدن ملکه های کاری متخصصان ساحه مساعدت کرده، غالبان با سپاسنامه، جام افتخارنامه و تحفه ها قدردانی کرده می شوند. در ناحیه عینی با اشتراک مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، نمایندگان کسب و کار گوناگون و فعالان جامعه ملاقات آموزشی و تبلیغاتی برگزار گردید. در جریان واخوری نمایندگان اگنتی نظارت مالیوی و مبارزه با کورپسیای جمهوری تاجیکستان، مقامات حفظ حقوق و ساختارهای قدرتی دایر به مسائل مبارزه با کورپسیا، پیشگیری شامل شوی جوانان با گروه‌های ارتجاعی و تروریستی، حفظ ارزش‌های ملی و استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق معروضه‌ها نمودند. ابراز گردید که هر یک شهروند کشور باید در مبارزه با پدیده‌های نامطلوب از قبیل فساد و افراطگرایی سهمگذار باشد. همچنین مسئله استفاده ثمرناک نیروی برق مورد بررسی قرار گرفت. ملاقات مذکور در بلند برداشتن معرفت حقوقی و سیاسی خصوصا در بین جوانان نقش مهم بازیده برای تحکیم وحدت ملی و عملی نمودن سیاست ضد کورپسیونی مساعدت خواهد کرد. در دوره نقشه چورابینی‌ها با استقبال جشن 34مین سالگرد استقلال دولتی دوام یک ماه میباشد که در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان از جانب کارخانه و تشکیلات دولتی و جماعت‌های شهرک و دهات هر شامگاه برنامه‌های فرهنگی فراغتی دایر می‌گردند. توجه نمایید به گزارش نوبتی. استقلالیت دولتی دستاورد بینظیر در تاریخ دولتداری تاجیکان به حساب رفته مفهوم ارزشمند و کلیدی می باشد که نائل گردیدن با آن شرف بزرگ برای هر یک ملت است. با به دست آوردن این نعمت به‌بها رشد و نموی هر یک ساحه در مملکت به طور واضح احساس گردیده شرایط کار و فعالیت و زیست و زندگانی ساکنان بهتر گشته است. بخصوص در این دوران کارهای بنیادی در همه شهر و ناحیه‌ها وسعت تازه کسب کرده اینفراساختور ضروری در همه جبهه‌ها فراهم آورده شده است. بخشیده به استقبال ارزنده 34مین سالگرد استقلالیت دولتی دوام یک ماه می شود که در ناحیه شهر توز از جانب اداره و تشکیلات و جماعت‌های شهرک و دهات برنامه‌های پرمحتوای فرهنگی دایر کرده می شود. در این زمینه با ابتکار کارمندان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و اهل فرهنگی ناحیه برنامه جالب کنسرتی تحت عنوان شکوه استقلال برگزار کرده شد. ساکنان با روحیه بالیده در این چورابینی اشتراک نموده زیر نوای سرود و ترانه‌های هنرمندان خوشحالی نمودند.
ноҳияи шаҳри Туз ки яке аз ноҳияҳои рушдкарда дар миқёси вилояти Хатлон ба ҳисоб меравад, бо азми қавии сокинонаш дар тӯли 34 соли соҳибистиқлолии мамлакат ба тадриҷ рушд карда, дар баробари тағйири ёфтани симои меъморӣ ҳамзамон дар дигар соҳаҳо низ ба дастовардҳои назаррас ноил гаштанд. Дар ин шоми пуршукӯҳ ки ифодагари озодиву ободии кишвар мебошад, нафарони зиёд ба ҳам омада вақти худро бо шодиву сурур ва истироҳату фароғат сипарӣ намуданд. воқеан ҳам истиқлолияти давлатӣ дар таҳкиму рушди ҳама бахшҳо заминаи мусоид фароҳам сохта, давлати тозабунёди тоҷикро дар арсаи байналмилалӣ нуфузу ҷалолашро баланд намуд. бинандаҳои гиромӣ буд нашри муфассали барномаи тилоти ахбор. тансияту хонобод бошед.